Khubor Thymme ipi waro ki prolog nega janmit ki Khubor Thymme Yong kjut covid-19 hapoh ke Meghalaya Yong dawan rak bian capi da kapna news teton sedang ciki Khubor ki bru ki wiyo Thymme yegni kjut hapoh ke arpau sogenta Meghalaya Yong da update iki dm ki hado so spa nrupau arngut katwa yiki bru ki wada chajwan hapoh ke arpau sogenta dm ki sanspa nyau paungut tenne daman ko ke Khubor was nyau suk nei bhat da sedang biang wobon de ki wachaj ye ki wiyo Thymme te le klam wani hailiang ki wada klat wan hapoh ka arpau sukenta de embiang ki arngut te de duna ki waklat le da man ka Khubor was nyau suk te le klam wani jari district negite ki wiyo Thymme so spa nrupau arngut naka East Garo Hills dem arpau prangut naka East Giant Hills dem khatsangut naka East Khasi Hills dem chispa san pau lengut da mani wa bon chisen da tam ye ka chispa naka North Garo Hills dem le pau songut naka Hapoh district dem nya pau songut naka South Garo Hills dem arngut da mani wa duna do arngut te naka South West Garo Hills dem khan rungut naka South West Khasi Hills dem so pau lengut naka West Garo Hills dem le pau nyaungut naka West Giant Hills dem san pau wingut katwa naka West Khasi Hills wan dem khat lengut te kini to ki wadang yo Thymme jari district tele de klam wani nei ki wa chait sanspa nyau phaungut jari district naka East Garo Hills dem le phau nyaungut naka East Giant Hills dem sangut naka East Khasi Hills dem chispa prapaun rungut naka North Garo Hills dem khat nyaungut naka Hapoh district dem nyau phau prangut naka South Garo Hills dem so phau wingut naka South West Garo Hills dem ar phau khandengut naka South West Khasi Hills dem nyau phau khandengut naka West Garo Hills dem san phau nyaungut naka West Giant Hills dem ar phau lengut katwa naka West Khasi Hills wan dem khat prangut tekini to ki wadang chait hapoh ka ar phau sogenta jari district telede klam wani nei liang ki wada khalat wan kam wada ongin tu damani waduna do arngut te naka East Khasi Hills dem uwi naka Hapoh district dem uwi tele de klam wani hawaro na do ustang ni kjut hapoh ga Meghalaya Yong hado negesngi ki wiyo waro he dem ki so phau pra hajar so spa so phau nyaungut katwa yiki wada chaj wan hado negesngi dem ki so phau le hajar nyau phaungut katwa yiki waklat wan na do ustang ni kjut hapoh Meghalaya hado negesngi dem praspa khat khandengut tele de klam wani nei liang ki wadang em yak ni kjut ne ki wadang em yak jing sumar kambaman katte hapoh ka Meghalaya waro ko wi dem ki so hajar sanspa san pau prangut tele de em wan na pradi Yong ki wadang kwa otibnia chocho wa na do sedang ni kjut hapoh ka Meghalaya Yong kat wan ngut ki wiyo kat wan ngut ki wada chai kat wan ngut ki wada klat kat wan ngut ki wadang em hapoh ka jing sumar ye phiu pai de phi ni hapoh waro de em ki yukhen jari district ye phiu pai te ki ni don hi ki Khubor Thymme ne ga jan me kwa open snyao chapi Khubor phi waro snyao ba ham ya mling you subscribe your new channel khnang wa yo pten chocho ki yo ki Khubor chi bo ni phi waro